Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kani kanong kajing prinsip kajungi hakani kapor kabaylay bat COVID-19. Ki kes ki batmai, naduk menen janmit, haduk menta arbaje, menski kilang life war. East Castles Life Way PSF Arf Kondai Batway Way A Ribhoi Iway Ki positive case kumba kilang ki badan menta active ki balang active kilang life spa kondai kinyau hapo East Castles kilang life spa South Kulai tang DSF life Arspa and Refufra Kiway Long Refuay Armed Forces Hatsa Ribhoi Life and Real East Jante Hills R West Garo Hills Katway Southwest Garo Hills Iway South Garo Hills R East Garo Hills Iway North Garo Hills Iway kibala recover do menta kilong South Kandai but kibaklat do menta kilong South Iway idai na po Negrams but Iway pada idai return ni itu berapa boy kan tu na po boy pada idai na Khanapara kidai na po kidai na stay seliang Assam pa manlin no sa Assam tengim tip kidai yakran hado menta kidai mengisim sampel na po boy na po Khanapara apo civil hospital ngidon khat khandai ngot mo apo Negrams ngidon khat san ngot tigla khlat nag ni arngot ni sa sang khat lai ngot arngot la khlat Response kita orang kena ada okay. Kini kilong tang ni way tu long critical. Tang ni kasi ni way bantai lang singai tu sudah develop concern. Kadai men step ye market ku develop concern ni kini. Hendai kiwi ti biang kini lay. The rest pada kita po corona care center. Kini kita na BSF barakhat. Katu kat ni kita na BSF kumba South Sun ni kita na BSF. Barakhat kita na corona care center po IIM. Takamot kini ki positive case ki bangi yo menta kini bun kini na mopat majority te hante mopat kari quarantine center te mendan wai la yo positive kila aweng nang te kira sipo umpling ketika composite hospital jengki la ni corona care center jung te kong balong menta ti kata ka mopat ngi omban declare ko containment area ngimtip ado kan no bagin le kata ngin pechwa na mar beling haban perkhat de ya ka security jong border de mencula hak dak insan nama ni kontin ni kata kemun msyami msyarum msyalle syo Negrams dan tangi we di sister ini bang ongi fi mentai di nongpang di badan hapo orthopedic swat mo ke bajong ka state jongi kidan laingot kidai kiba tray mo po chegir debat ka family jongki kidan salaingot kemun ndringot kini ki badan ni bang yo gitu ki weekly positive ki barkhat mo hangte hapo umpling tengi ong long gila ada bangi kata ba kaba khadu hi kanum nginum rilai tang haka test ni haban rilai ru haka jingnang jing start wa jing sotu jong ki doctors te ka bangi in te umpling kadon hi ka suspicion ka wei ni sotu nomor balik kadon ka history ka ba ngila ban lei penyedai bat kata ka kis kata ka di lock jong wei ni BSF johan itai long positive dengan antigen test mo tikini kiwe kilong weekly kibari na kiwe giyen tingila phale da sibinat ngila phale da RT-PCR kilong negative kitai menen ru hapo mopat ngilap kumjo kidon ki positive kibanai na kilong ye mo katukan ni nagiyeng gibangi khat tendoi ngile kini ya tai ru ngile contact tracing ni fa quarantine kini ru ngiyong ba kabaha bangile biang be sibinat ba RT-PCR pro arngot kilong bro atli kilong negative Takamot kamdan ka spet cheni sepo ke community
Tiga ya tah mangin le bi contact tracing nama ngimtip ke behavior jong ni virus ulong kumno ngin sele bi yang ka test pada hadin news ni sans ni do news mo tiga balong unta kini nong song snong gi beri hajan jong ka mau pat BSF campus but umpling BSF campus dapat dan spread cebar. Lain tang ini we lock ibadai jong BSF Joan.